nini ya combien de dollars yo do kabila mutu 5000 dollars yo batanga ba madame batanga batabu fatu batanga ba Christelle Turban batanga madame ngana ebinza mena nga batangi pe yo madame yo madame otambo ya na voiture nini madame olata montre nini madame otiaka kabelo ndeni kabelo no oyo otiaka na nga no ndena bina botia na ngote naki madame no keba o comprendre donc fais gaffe kolinga te bolamusa mutu mo alala ki ponga pardon à tout benga bo excusez bo benga na otena si sa vidéo non s'adresser na linzanzo eloko a forme sans luketu yo luketu ezala te yo a luketu yo moi ça zanga luketu yo wa elongi bune na ba ta forme no to tia ba kabela ba desho mi benga madame yo imbécile yo madame yo keba o comprendre keba ko linga te na manque au respect ngana to eba ni ko sa semblant te pa batu mususu o ba ebi ote ngana ebi ko alinzanza overload alors ce ko lingo meka ngama seke ngape na madame o mena eba te na zala madame tina niveau yo o soi disant yo madame o lingo toucher nga seke ngape na madame so ngana madame neti yo te po ngana ba mukala te yo madame a porté parole imbécile ki zengi zoba eyo wanani Taba finga après comme que non grâce mozala ki impoli ozala be bonga na fingo kasinga na obango ba jeune abino bosala yo madame linzanza bakangi south yo madame mobima batio na garde vous vendre de temps à 19h o fianto la mbanga no mi benga yo madame na nini do sala nini do somba nzembo yo madame yo do bimisa tambongo $10,000 okyo sombi nzembo nde to yebi banani ba ser na nga batabu fatu nde na yebi banani nani nzambe mama ba shida ibula batu basomba banzembo yo mi benga madame osa nini na monde musique a Congo bastanga ba maloriste la congolaise batangi batu basala kombo basi basala kombo na mamba musique batangi pe yo yo tali nzanzo yo nyama mwasa zanga kombolo kolo kilo nde yo nyama wama kilo bando luka succès lingana ngo te soi-disant o fianto la mbanga no bibenga yo madame mbesi nyama linzanza yo kizengi ta madame longloka chakazu ke bano pono fingo on a ça les lots on a ça les entraînements oyebinga nazala très impoli et puis na banga na ngalité donc pour ça na vandi nya boka c'était que na obanga nazo banga elo côté tu me connais très bien na comment yo kapo na osa makam na nga mususu et permettre nga eso na ça ba délire ôté bon na nga eso te nazala na temps ôté mais yo so mi benga ceux qui et puis yo na mobali no wana bozala ni na Luanda yebisa mobali no se respecter chege marginal Mobutu Oadadi na nga shege yebisa mutu na yo a se respecter pona bana na finge na bando finga na yo mobali apona na finge yo madame so disant so yo madame yo c'est que za la no moi si te boso no moi si baba o kana ba moyo bien te nga sani ngam na tinda za bongo wa moi si so disant mais baba o ka ko mabe etalinga yo madame yo botana lekino nga da yo mutu no mo lekino ko botunde neti nga be parosi na richesse be babo tsange banande nga babo tsanga feza ka mobali no mais lorsque ba botu so e pa lekino ya motango za zemi okota ndako bimate bimiselo nga mona totala kizengi te longi oyebi nga donc keba ok mutu mota alo bananga ke grâce s'il te plaît pourtant abanda nga mukolo tanga abanda ça fait très longtemps abanda ba buzo bani akomo nga na kipakete parce que tu na kipakete ezala te po na obangi na banga na nga yete nga monde na éviter na nga ba problème mais tanga abanda j'espère que bon monde so nga tona komo finga ebo comme que non grâce mitosa grâce respecte-toi non se respecter nani na se respecter nani parce que moni nga na bani na nga mutute na chrétien nga mutute na sala mamu nga mais yeso disant madame ali nzanza o yali papa la goma tigo zoba moi ça zanga gubololo yo ite loko ouais loko ta ozelo moni yo ozelo te madame a porte parole madame amukala yo madame osimba micro comme le razani comme le porte parole comme la bouche comme le balo nzeba tinjo mi benga yo madame fait la mbanga na mi benga yo madame nani madame ya nini yo madame ani na tunyo so madame otambola na voiture nini yo madame ovanda na ndako ndeni yo madame obiso tonzimike to abilo te yo madame obonga yo madame yo daba ye mo pa nani yo na yebi yo olata griffe nini yo sokota meza okota da legal osombela mba yo madame ani ofungola mbanga madame papa to kabela ba $100 ba $200 moi franchement tu vas pas m'intimider pour non aller à ta difficulté naki madame pour non tu m'as fait oh madame kabela ngata mbongo so madame yo kabela ngata $2000
ndima kozala madame kizengi nyama zoba zota keba donc fega feza lelo et puis mbala no ya suka se respecter toyeba ni ngana yo comprendre moi on se connaît arrête de faire semblant pour son monimi ça bato esalo le ngano toyeba ni très bien madame soi-disant ya linzanza c'est l'auteur oui kasi so zala eloko pe na makambo non sala wana ba business no obando sa be 21 no to simba micro le kana caméra omibenga c'est que sika biso ba to so disons to abiloko tito le kana caméra to sa musala yo so disons madame musala on dit au sala on de sala ta yo so moni ata pour faire comme 5 comme porte-parole à musicien déjà mona shida ibula comme porte-parole à musicien déjà mona yo soi-disant madame au fingola mbanga soit madame qui est faroté bambata $10,000 pour ton dimaki madame non soi-disant madame au les kabando so simi micro remis le porte-parole à musicien yo fingola mbanga no ba musicien na yo lo bananga musicien no des musiciens wana déjà. Toi tu penses que tout là tant alors comme ce qu'on a clair héritier watanabe vient na na yeba ipo na yo héritier watanabe avinanga bino batu bo bomela wata musique vous à la claire vous voulez tout le temps des rancunes avec des musiciens moi ceux qui n'ont pas pour héritier talio au fond la mbanga non le betalio makamanga héritier etalio ta ngata una yeba na wata yo za la kata si vous allez hériter, vous allez bien. Pourquoi vous voulez toujours mémêler ma problème? Mais si vous allez en fabriquer, c'est pas ni te mémêler ma problème. Parce que tu as des places ni photo souka, tu as des places ni photo les kate. Mais si vous avez un cas d'habitude, vous allez la maestro Fabro. Déjà parce que maestro Fabro, il y a un mot de mémêler ma problème.